my God! Wow!
Usa-usa 100. Ini atau mo kuan nagnanatay kuan. Para man ang kuan. Dayon na. Ini ito mo agad. Ay, first it, naitigit na inay. Kano di ay, may towel man na yun. Pila? Oo, kubi. Dili na natapalit. 7 gid. Paikot, tingin na yung bonus na. Yung bonus ba, paikot. Kami guys, kalau yung budget kapang bonus bono pila stuff toys. Pila 1299. Uy, buy one take one. Buy one take one. Stop. Para asa na may hatag para sa ako Buy one take one. Ano buy one take one? Ano ba? Ha? Pila na? 1 to lagi. Muna, 1 to oh. Squeeze malo sa circuit. Sige daw, iikuan daw. Wala man. Okay, laki oy. Wala gina. 149. 150 na lang. Dutag tapos gapuso mo. May tikon asa may tikon ng 399. Kami. 399. Pag ihatag na ko sa kung kuan dir pinubos. Kanina na ako paliton ay. Kanina na ako ihatag ko. 1299. 399. Kanina lang dir. Anak ni Emily ba sa warehouse. Tapos mo paliton. Ibalik na to diri. Na Bayon tikon kaayo na 150 isa at 200. Oh, na ako pang gift. Oh no! Bayon tikon? 26? Wala tayong mahigdaan. Shopping ka, sir? Oh no! Window shopping.
Catherine.